Thinking of pandan tea? Wow. Hi guys, hari ni kita ke Playmate sebab diorang tengah launch new flavor seri pandai. Seriously, at their counter pun dah bau semua buat pandai ni tau. So, apa lagi memang kita order lah kan? Saya dah siap. By the way guys, pembelian RM50 ke atas di Playmate korang boleh dapat free tumbler. So cute, but limited stock tau. Dan pick up my drink and kita boleh minum dekat sini juga. Tada! I beli 2 jenis air. First, kita akan try pandai milk tea. Look at my pandan berapa banyak sangat kan. Rasa air dia so creamy and blend well dengan kita punya tea. Smooth. Rasa macam kaya toast sama kita kanak-kanak dulu. Next one is pandan tea. If you guys thinking something refreshing, this one is for you because air dia sangat light floral and refreshing. The boba sangat chewy and rasa macam makan kuih pandan in a cup. I like this more. So guys, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk try dia seri pandan train di mana-mana cawangan Playmate sekarang.